Amen. Nukuri kwiyamamagaye abantu barataba. Wamvuge ngo amina. Amina. Niba uri mu mubiri amina. Amina. Rotastidimi payas enema shando winima korizango winidara. Ndabona Imana ikiza abantu, ndabona Imana itanga za minerval, ndabona Imana umva nkubwire hari umuntu wa depoje byari byaranze Imana iramye ngo nikudeporeje. Amina. Amina. Hari umuntu ukubona ufite ikibazo cy'urubyaro, Imana iguhaye urubyaro. Hari umuntu ukubona ufite ikibazo cy'urushako, Imana iguhaye yo mugomba kubana kandi umumaro. Ikiri muri twebwe kibasha guhangara imbaraga z'abarozi, kibasha guhangara imbaraga z'abarozi n'amagini n'amatangana n'abacuraguzi. Ikiri muri afashijwe Imana irambwe ngo umuntu wese wakoze subscribe kuri Ino TV igiye kumuha umugisha. Wow. Topala CDB ni foza brere shando winidra. Ntabwo Imana yakwima umugabo ngo ikurongore. Ntabwo Imana yakwima amafaranga ngo iyarye. Ntabwo Imana yakwima ubutunzi ngo iburye. Imana ikwima ibirayi ngo ibirye. Imana ikwima viza ngo yihekenye. Ino TV. Likinga, kora subscribe gutya. Uguhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba. Uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa kimwe na Noheli mu byo uvuga, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Burya rero ntukibuka Imana ibibazo byaje igihe udasenga, nta humure uzagira. Jya ugira kwizera nk'uko wa Danieli wavuye mu rwobo rw'intare, kandi ugire nko kwizera nk'uko Mose wambutse inyanja, ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Tubaha ikaze kuri Ino TV, tubaha ikaze mwese abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, by'umwihariko twakira wa musore wanyu Rutebeza bigemba urugero rw'ingabo z'igituza cy'umunihira, bamwita Profete Noheli byukura bagirane. Uyu niwe mumaze gukunda kuri Ino TV. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Tubifurije umugisha, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije guhirwa, tubifurije gukomerera muri Kristo Yesu. Amen. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo kuko Imana yankunze akaramata, cyangwa se kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Amen. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo twanzike ko uyu munsi wa none tugiye kuvuga imirimo Imana ikora, tugiye kuvuga ibitangaza by'Imana, tugiye kuvuga gukomera k'Uwiteka Imana ya Israheli. Haleluya. Amen. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Waravuze ngo ijuru n'intebe y'ibirenge byawe wicayemo, uvuga ijambo rikomeye rivuga ngo isi n'intebe y'ibirenge byawe urambirizamo. Turagushimye, natwe turabo wameremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tugigenderemo. Ndashima kuri Imana yumva amasengesho, ndashima kuri Imana ibasha gufata umuntu ikamushyira ahantu hirengeye, ndashima kuri Imana ibasha gusezeranya kandi gasohoza. Danieli yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, arangije aravuga ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Arangije belastidi mikoli zango shando winidra, aravuga ngo icyakora abakumenye bose wabahaye imbabazi, wabahaye ubushobozi, wabahaye ubutwari bwo guhinduka kuba abana b'Imana. Mbaje gusengera ino YouTube channel yitwa Ino TV. Twirukanye imbaraga z'abakonikoni n'abacwezi, twirukanye imbaraga z'abacuraguzi, twirukanye imbaraga z'abagome, twirukanye imbaraga z'abagambanyi, twirukanye imbaraga za nyabinji. Turamenagura ibitega, turavunagura payasito pifo enewinima shando winidra riasatiko benefo shando enewinidra. Uhimbazwe Mana. Ndi gusenga hari ikintu Imana inyeretse. Ndumva hari ikintu Imana inyeretse. Ndi gusenga Imana irambwe ngo umuntu wese wakoze subscribe kuri Ino TV igiye kumuha umugisha. Wow. Topala CDB ni foza brere shando winidra. Imana irambwiye ngo itanze ikintu cyitwa promotion cyangwa se promotion.
hari abantu bari gusenga bategereje ko Imana izabagirira neza. Hari abantu bari bafite ibibazo, bari bafite uburwayi, bari bafite amadeni. Ndabona Imana yibutsa abantu. Amen. Vugira ngo amen. Amen. Ndabona Imana yongeye gukora mu bubiko, yongeye kwibuka abantu. Amen. Bibiliya iravuga ngo Imana yibuka ijambo yagiranye nanjye. Yibuka ijambo yagiranye na sogokuruza Aburahamu. Ngo irangije ngo imanurwa no kuza kureba ibiri kubera aho ngaho ko ari byo. Aribwo Imana ngo yabwiye Aburahamu iramubwira ngo muri Egiputa cyangwa se i Sodomu n'i Gomora ko abantu bananiye mbigenze ne. Bibiliya iravuga ngo akimara kubabwira ngo akimara kubwira Imana ngo mbigenze ne tujye inama, ngo noneho agira amavuta agira ubwenge. Aravuga ngo mwami habonekamo abantu babiri wababarira i Sodomu n'uharimbura. Imana iramye ngo hari abantu ije kujya naba inama. Hari abantu Imana igiye kugisha inama. Hari abantu bagiye kuba n'Imana n'inshuti. Hari ubusabane Imana imanuye byiza cyane. Ndi gusenga Imana imbwiye ko ikijije abantu imigongo. Ndi gusenga Imana inyeretse umuntu w'umumama afite ikibazo cy'amavi yamuzengereje. Imana irambwiye ngo ugiye gukira kuko hari ubutabazi Imana itanze ku buzima bwawe. Amen. Ndashaka ufatanye nanjye kwizera uzenguruka inshuro 7 uvuga ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro ndakiza. Imana inyeretse abantu bakeneye ibyangombwa bya visa byari byarabuze. Paya stade minifo Imana iramye ngira bitanze. Ndabona hari ibintu Imana igiye gukorera abantu bagatabarwa. Ndabona Imana ikora ubukwe. Ndabona Imana ikora ikintu cyitwa umwuka wa divorce mu bantu. Ndabona Imana ikora umwuka gutandukanya wo kunyanga abantu batandukane kubera imbaraga za Satani. Yego. Ndabona Imana itanga visa, ndabona Imana itanga imodoka, ndabona Imana itanga amafaranga, mbonye Imana itanga ubugingo. Imana yo gutanga ubuzima n'ukuri. Iyo kanseri urwaye si yo kukwica. Nonaha mbonye marayika w'Imana amanutse gushiririza iyo ndwara iri mu mubiri wawe. Hari abantu bafite ikibazo cy'imivuduko cy'imigongo. Hari abantu bagiye ikibazo cya hypertension. Aba bantu bagiye gukira n'ikwijwi ry'Imana rivuganye nanjye. Rastide minifo torizango winidra shando winima ela tawidibi. Imana ivuganye nanjye ibintu biremereye. Iramye ngo nimbabwire ngo namwe murabo yaremenye ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo muyigenderemo. Amen. Nukuri kwiyamamagaye abantu baratababa. Wavuge ngo amina. Amina. Niba uri mu mubiri amina. Amina. Rotastidimi payas enema shando winima korizango winidara. Ndabona Imana ikiza abantu. Ndabona Imana itanga za minerval. Ndabona Imana umva nkubwire hari umuntu wadepoje byari byaranze. Imana iramye ngo nikudeporeje. Amina. Amina. Hari umuntu uri kubona ufite ikibazo cy'urubyaro. Imana iguhaye urubyaro. Hari umuntu uri kubona ufite ikibazo cy'ubushako. Imana iguhaye yo mugomba kubana kandi umumaro. Amena. Hari umuntu ndi kubona barenganyije baramwambuye. Imana iravuze ngo nije kukwishyuriza. Amena. We wari wasohowe mu nzu, we wabonaga byagucanze, we wabonaga nanzira, Imana iravuze ngira gutabara. Nukuri kwiyamamagaye uyu muryango mugari uri kuri Ino TV. Abantu bagiye kubohoka. Bagiye kwambara imbaraga z'Imana. Bagiye kwambara ubutabazi bw'Imana. Amena. Melastideme tofi enima shando enemunidra dopi enimango. Ngo Imana yibuka uwitwa yibuka Dawidi. Ngo Imana ikorera muri Dawidi. Dawidi ngo yibuka ko hari umuntu wamugiriye neza biciye muri Yonatani. Amen. Amen. Ngo aranyeba ngo nta wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Baramubwira ngo karahari. Ufite Bibiliya muri telefone. Baramubwira ngo kageze gute? Karahari. Ariko kageze gute? Kamugaye. Aravuga ngo nimugende mu muzane. Umva nkubwiye. Waradepoje biranga. Washatse amafaranga biranga. Abagutanze mu kidendezi bagutanze kugeramo. Wabuze umuntu kujugunyamo. Wabuze umuntu mujyana mu kidendezi. Ariko ndagira nkubwire ngo mama, umva papa, umva brother, umva sister. Ndashaka uzamure haleluya 3 z'insinzi uvuga ngo nakire gutabarwa n'Imana. Nokuri. Amen. Aho wabonaga hakinguye, Imana irakinguye.
hakinze Imana irakinguye. Inzugi zari zarakinzwe mbonye marayika w'Imana zicamo kabiri. Mbonye abantu batabarwa, mbonye abasore n'abakobwa bagiye kurongorwa. Amina. Ntabwo Imana yakwima umugabo ngo ikurongore. Ntabwo Imana yakwima amafaranga ngo iyarye. Ntabwo Imana yakwima ubutunzi ngo iburye. Imana ikwima ibirayi ngo ibirye. Imana ikwima viza ngo iyihekenye. Imana ikwima viza ngo ugende ujye kudepoza igende mu ndege. Ariko ngo ntacyo Zakariya yari kuvuga. Ibyo byose ni ibyayo. Amina. Ngo ntacyo Zakariya yari kuvuga, mvugira ngo amina. Amina. Atarabona ibitangaza by'Imana, atarabona gukora kw'Imana, isaha y'Imana irageze. Buraricyo hari ibintu bitatu nkunda kubwira abantu. Ubuntu bw'Imana iguhaye. Yego. Ubuntu bw'Imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu. Yego. Ibintu bikaguhindura ugomba kuba uyu munsi wa none. Ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse, ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka. Yego. Impamvu abantu bakwibasira, impamvu abantu bakurwanya, impamvu abantu bavuga ngo ntabwo uzakomera, bakwita ikirara, bakwita inzererezi, babona umukobwa yigendera ati umukobwa ni ikimayibobo, ni ikirara, yarumbiye umuryango, ntacyo azamarira umuryango. Ni inyenyeri ku buzima bwawe. Amina. Bari kurwanya. Amina. Shunga sana. Utabuhetse ngo by'umwana yaraheze kera. Nukuri. Nukuri. Imana ibwira Yeremiya ngo iki? Iramubaza ngo Yeremiya mugaragu wanjye urareba iki? Yeremiya ati ndimo ndareba neza, arihumura bati ndimo ndareba. Nkabona ndimo ndabona ikintu cyitwa inkoni. Yego? Yego. Irongera maze ngo urareba iki? Ngo ndimo ndareba nkabona ikintu cyitwa inkoni. Imana iramubwira ngo iyo ni inkoni y'umurinzi, uko niko njya ndinda ijambo ryanjye, nkarinda n'uwo naribwiye, nkarinda uwo narivuzeho, kugira ngo rizasohore ku buzima bwe, ridatesheje agaciro n'abarozi. Yego. Ridatesheje agaciro n'abagome, ridateshejwe agaciro n'abakonikoni n'abacuraguzi. Yego. Hari ibintu turwana nabyo bigendera mu mapusi, bigendera mu ducurama, hari bigendera mu nkoko, bigendera mu nzoka, ariko turashima Imana. Amina. Amina. Hari yo kwizerwa no kwiringirwa. Wow. Ubwo Imana itatuvumye abantu nibareke kwivuna. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Muvandimwe Noheli, bura hari abantu benshi uhumurije. Hari abantu benshi bari bafite ingorane nyinshi ariko baranezerewe. Bashubije indwara mwari mufite zigiye gukira. Ayo madeni ararangiye, ibyo bibazo mwari mufite birarangiye. Ntabwo ari mwebwe cumbi ry'ibibazo n'amarira n'agahinda. Nukuri rwose. Vuga ngo ndabona ariko Mana ndimo ndabona hari ibintu Imana igiye gukora. Ikiri muri twebwe, vuga ngo ikiri muri twebwe. Ikiri muri twebwe. Ikiri muri twebwe. Ikiri muri kibasha guhangara imbaraga z'abarozi. Kibasha guhangara imbaraga z'abarozi n'amagini n'amatara. Gihangana n'abaturaguzi. Ikiri muri afashijwe. Ikiri muri twebwe kibasha gukuraho iyo manuka rigiye gusatira. Ikiri muri twebwe gihangana n'imiriro. Ikiri muri twebwe. Kristo umwana w'Imana. Amen. Amen. Uyu munsi noneho ndumva kuki ndi gushaka gusesengura ibi bintu bakaba ari byo biza. Imana ni byose. Imana iri muri wowe. Imana iri muri wowe. Beni fomango winidra. Imana ibahereza umugisha. Reka mbanze nshimire ijambo umudamu cyangwa se umugore. Yego. Ndashima Imana ko navutse ku mugore. Amen. Nkabyarwa n'umugore, nkarerwa n'umugore, nkagendanwa amezi 9 mu nda. Yego. Yego. Kubera umugore. Kubera umugore. Wavuga hari yubahwe. Wavuga imbaraga z'igihugu. Yego. Abagore n'abanyamugisha, abagore bagira emotion, abagore barafasha, abagore baratubyarira, abagore baradushyigikira mu bushobozi bwose. Ni byose ku buzima bwacu. Ni byose. Niba ari ahantu uri umumama ikomange mu gatuza uvuge ngo nakiri icyubahiro cy'imbaraga z'Imana. Uvuge ngo nakiriye umunezero ko navutse cyangwa se naremewe gushyira umuntu ku isi. Yego. Uri umumaro. Abantu benshi bajya bapfubya abadamu bakavanga abadamu ngo nta cyiza cyabo, ngo abadamu ngo nabanyantege nke, bakongeraho no kubakubita. Abadamu bakabakubita bakababwira nayo bakabacyurira. Ariko ijambo umudamu umuntu w'agaciro mu buzima. Ni umuntu wo kubahwa cyane.
nanjye ndabihamya ndi umugabo wo kubihamya. Ahantu uri umudamu umva ngo Profete Noheli aguhaye icyubahiro cyawe, uragikwiriye, uri umunyamugisha. Ayi mana nyiribihe we, uri umunyamugisha, uri umukandida w'ubuzima. Kuba uriho nicyo gishoro, ibindi bizemera. Abagutega iminsi ngo ugiye gupfa, abakubwira ngo ntacyo uzimarira, ubibutse ko atari bagena igihe uzamara ku isi. Unabibutse ati iyabanye na Saduraka, Meshake na Bedenego mu itanura ry'umuriro, na Daniel mu rwobo rw'intare zigiye kumurya, yego marayika w'Imana akamanuka kazifunga imina, ngo ni ukuri mbabarira umupfumbata umwana wanjye. Abahungu batatu b'abanyagano Saduraka, Meshake na Bedenego baravuga ngo ntabwo tuzigera twiyanduzisha ibyo kurya by'ibwami. Ntabwo tuzigera tugira gute twiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ntabwo ariko abahanuzi bose bapfuye. Umunsi umwe ngo umuntu witwa Eliya yigeze yishyira hejuru, Imana ngo iramubwira ngo cheni ya urenze manuka hasi, ngo manuka hasi. Yego disi yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo ninjye muhanuzi usigaye, abandi bose bamaze kurangira. Imana iramubwira ngo ceceka, butuje wowe urakana, ntabwo uzi. Hari n'ukuntu iramubwira ngo haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Nokuri ni nkuko nawe hari abantu, hari igihe ugera mu bibazo ukumva ko ubutabazi bukurangiranye, yego, ukumva ko nta byiringiro ufite, ukumva ko nta bundi bushobozi wabona. Oya, tuza, iyakuremye burya ifite impamvu yakuremye. Nokuri erega ntabwo waje kubw'Imana, ntabwo yibeshye, umugambi w'Imana ntabwo yibeshye. Uyu munsi amaso yose akurebaga nabi agukanuriye, Imana ikiremo imicanga. Nokuri amaso atakwishimira, ibiganza bitakwishimira, amaso agukanuriye, Imana ikiremo imicanga. Amaso y'abakonikoni, amaso y'abarozi, Imana ikiremo imicanga. Imana iguye kukureba, Imana iguye umuntu kurebera ijisho ryiza. Mama ndimo ndavuga ubwiza bw'umugore, umugore mama mwiza, muri ba mama tubyara, muratubyarira, muduhindura abagabo twara abasore b'ingaragu. Umugore ahari ndamubaniye. Wow. Umugore ni wo kubahwa. Mama wanjye uretse ko atakiriho, ariko hari abandi babyeyi, uretse ko mama wanjye atakiriho, yapfuye akitaba Imana, akagenda afite imyaka 3. Ariko urafite ababyeyi, hari urukundo rw'abantu bagenda banyereka. Hari ababyeyi, haracyariho abantu bafite umutima wa kimuntu, haracyariho ababyeyi bari muri bya bihumbi 7 Imana yavuze bitarapfukamira Bayali. Yego murinzi we menyesha igihe, asubiza yitonza ati urugendo rugiye gushira. Uririmba kwanjye Noheli we. Noheli dushimire cyane abadukunda n'abadukurikira cyane, ababyeyi nk'uko bivuze, abakobwa amasengesho mwayumvise kandi ndabizi ko yabageze ku mutima. Abasore ni uko umuntu wese ufite ikibazo arwana nacyo, y'abantu igiye kwaka, abarwara amaso, abarwara imitwe, abarwara imitima, imigongo, ibitugu bikakurya, ukagira ngo wikoreye sima, ukarara urota inzozi mbi. Imana iramye ngo inyenyeri yawe iratse, ntabwo uzongera kurota inzozi mbi ukundi. Akira ubutabazi, ngo barakuroze, ngo barakuzinze, ngo imihango yaranze, ngo byarabuze. Umva nkubwire, ijwi rivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo akira gutabara. Amina. Uratabawe mwene data, amarira warize urayahanaguwe. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, nawe humuragezi wawe. Muramukenda bakunda. Love you so much. I love you so much. Tugushimire mukozi w'Imana Noheli, Imana ikugirire neza, amagara mazima niyo natwe tukwifurije kuri ino TV, uri inshuti yacu yakadasohoka. Tubashimire namwe. Reka mbabwire, Noheli ntiriwe mbimusaba, ushaka kumwandikira no kumuhamagara nimero gikiza aha. Ino TV, likinga, pora subscribe, gutya.